الحقيقة الإعلام الإسرائيلي اتكلم عن تسريبات مهمة جدا حصلت في القمة العربية الإسلامية اللي حصلت في الرياض. الحقيقة التسريبات دي الحقيقة للأسف ما كانتش جيدة يعني، لكن مهم قوي ان احنا نعرفها علشان بعد كده نبقى عارفين مين اللي بيعطل القمم دي ومين اللي بيحول القمم دي لمجرد شجب وإدانات بدون أي يعني أفعال. التسريب الأولاني هنوريه لحضراتكم، وهو الحقيقة بيقول إن المسؤولين السعوديين أصروا إن القمة دي يتم إن هي تكون موجودة في الرياض علشان يتحكموا في البيان الختامي أي القرارات بتاعة القمة. وكمان بيقولوا إن هم السعوديين عملوا كده علشان تظل قنوات التطبيع موجودة مع إسرائيل. זאת פסגה ערבית מוסלמית לא כללה משהו פרקטי נגד ישראל. כשאני אומר משהו פרקטי, כלומר למשל צעדי ענישה, סנקציות בדמות למשל ניתוק היחסים בין למשל מדינות ערביות שיש להן יחסים עם ישראל או משהו בסגנון הזה. אפשר להעריך דווקא שהסעודים החליטו לקחת את האירוח של הפסגה הזו כדי לשלוט על הודעת הסיכום שלה ואפילו לשמר את ערוצי הנורמליזציה, כך נאמר אפילו לגורמים שונים מהצד הסעודי. ולסיכום תהליך, אחד הסעיפים דווקא המעניינים בהודעת הסיכום מלבד הקריאה למשל לשחרור חטופים נוגע ליום שאחרי, נאמר שם אין לפצל את הגדה המערבית ואת רצועת עזה, צריך להיות בעתיד פתרון מדיני שיכלול אחדות בין הגדה לרצועה. במילים אחרות טלי, מי שצריך לשלוט ביום שאחרי הרשות הפלסטינית. شيء مرعب ومؤسف جدا ان السعودية لا تزال تفكر في التطبيع مع اسرائيل رغم كل المجازر اللي احنا شفناها دي، ورغم الحقيقة اطماعهم اللي بيعلنوها بشكل يومي دلوقتي تقريبا، أطماعهم من النيل الفرات وأطماعهم في بعض أجزاء من المملكة العربية السعودية ولبنان، ويعني بيعلنوها بشكل واضح وصريح أن لهم أطماع في المنطقة العربية كلها ليس فلسطين فقط يعني. فللأسف مش عارف ليه هناك إصرار من القيادة السعودية على الاستمرار في موضوع التطبيع رغم ما يحدث. والأخطر كمان في هذا الكلام اللي اتعرض على الإعلام الإسرائيلي فكرة ان توحيد الضفة وغزة تحت السلطة الفلسطينية، يعني السلطة الفلسطينية تتحكم في الضفة اللي هي بتتحكم فيها دلوقتي المفروض يعني، وغزة. طبعا احنا عارفين ان محمود عباس هو مجرد يعني موظف عند اسرائيل، وان يعني اسرائيل بتتحكم في الضفة كلها رغم ان الضفة المفروض تبقى متقسمة لمناطق معينة، في مناطق المفروض اسرائيل ما تدخلهاش لكن بتدخلها، وشفنا الاستيطان زاد في الضفة. فهذه الفكرة ان هم يخلوا محمود عباس هو المتحكم في الضفة وغزة، ده معناه ان غزة هتبقى تحت الاحتلال الاسرائيلي المباشر، وان القوات الاسرائيلية هتظل موجودة بتتحكم في كل شيء في غزة. لكن الحقيقة اعتقد ان الشعب الغزاوي الموجود في غزة يعني لن يسمح لهم بذلك، والشعب الغزاوي قام قبل كده بطرد الاحتلال الاسرائيلي سنة 2005 واجبرهم على تفكيك كل المستوطنات اللي كانت موجودة في غزة. حتى شارون نفسه كان يعني بيقولوا انه يتمنى ان غزة دي تكون في البحر بسبب المقاومة اللي قام بها، المقاومة اللي كانت موجودة في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي أجبرتهم على الرحيل من غزة. فأعتقد ان هذا الأمر لن يمر، وأعتقد ان إسرائيل ستفشل انها تخلي محمود عباس يعني يبقى هو بيسيطر على غزة والضفة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يعني هيبقى بيسيطر على غزة والضفة. طيب خلينا نشوف بقى التسريب الثاني، وهو تسريب برضو مهم. كان بيتكلم ان كان هناك 5 بنود مهمة. ال5 بنود دول كان ممكن ان هم يأذوا إسرائيل، لكن في مجموعة من الدول هي اللي وقفت هذه ال5 بنود. خلينا نشوف البنود ال5 والدول اللي وقفت هذه البنود من برضو الإعلام الإسرائيلي. הם לא מדווחים עליו בגלוי, אבל היה שם קרע, ואני אומר לך מה היה שם. רוב המדינות רצו להכניס בגילוי הדעת המסכם, שכמובן קורא להפסקת אש, סיוע הומניטרי וכו', לעצור את ישראל. הם רצו עוד 5 סעיפים. למנוע העברת ציוד אמריקאי לישראל מבסיסים בארצות ערב, כמו הבסיסים בכווית, האמירויות וקטר. להקפיא, לא לבטל, להקפיא את כל הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים עם ישראל. איום להפעיל את נשק הנפט, כמו ב-73, למנוע טיסות מישראל בשמי מדינות ערביות, כי זה בעיקר מדובר על סעודיה, להרכיב משלחת משותפת שתלך לוושינגטון, לבריסל, לונדון, מוסקבה, להפעיל לחץ להפסקת אש. מי תמך? כל צופה יכול לנחש בעצמו. מי התנגד? וזה החשוב. התנגדו סעודיה, האמירויות,
בחריין, סודאן, מרוקו, מאוריטניה, ג'יבוטי, כמובן ירדן ומצרים. يعني حقيقة شيء مؤسف جدا ان هناك بعض الدول مصرة انها تخرج اي قمة من اي حاجة ايجابية وتتحول الى الشجب والتنديد. يعني هم قالوا ان السعودية والامارات والبحرين والسودان، مش عارف ايه علاقة السودان، ايه اللي يعني بهذا الموضوع يعني، والمغرب وموريتانيا وجيبوتي، وقال طبعا مصر والاردن. كل الدول دي هي اللي وقفت الخمس بنود اللي كان ممكن يخلوا القمة العربية الإسلامية ذات قيمة وتطلع بقرارات فعلا تعاقب إسرائيل. لكن هذه الدول بهذه الحكومات هي اللي وقفت هذه البنود وأخرجت القمة من قيمتها وتحولت لقمة عادية من الشجب والتنديد. عشان كده لو ظل الحكام الحاليين الخونة موجودين، فأعتقد إن لو حبيتوا يا جماعة تعملوا قمة إسلامية لدعم فلسطين، يجب عليكم إذا استمرت هذه الزعماء الخونة، يجب عليكم أن تستثنوا هؤلاء الحكام من أي قمة تدعم فلسطين، لأنها هتخرجها من أي أهمية ليها. زي ما احنا شفنا في الآخر شجب وتنديد، ولا قرار واحد بيدعم القضية الفلسطينية. حقيقة شيء مؤسف جدا ان احنا نرى هذا. هل ينفع ان يبقى في قمة تدعم فلسطين من غير مصر والأردن والسعودية وكل هذه الدول والأردن؟ ينفع، لأن احنا عارفين النتيجة، وزي ما الراجل قال طبعا مصر والأردن والسعودية. شيء الحقيقة مؤسف جدا. فإذا استمر هؤلاء الحكام، فأعتقد أن لو في قمة في المستقبل لدعم فلسطين، ليس من الداعي أصلا أن تدعوهم إلى قمة، لأنهم سيخرجون هذه القمة للأسف من قيمتها.